Yabona imadlanga into yokukhomba ukuthi every man kumele amele isikhumba sakhe. Not uGeneral Zenona aphosa umntwanakhe phansi kwebhasi. Hello guys, sanibonani and welcome back to my channel. Guys, namuhla eMadlanga Commission bekuna General Zenona umphathi wama-Hawks e-KZN. Uthe makafika lapha wafika nalenye attitude le yatana naye ukuthi le attitude le iyomsita ngani. Uthe makafika lapha wavele wakubeka wacaca uthi yena la akakabuyi, yena ufuna kutofakaza just ilanga leli 1 bese uphuma kanje. Bamtshela ukuthi awusitsheli lokho, wena la utoba la uze ucede ubufakazi, if sithi thina kusasa uyabuya la kutoba njalo. Wathi yena hayi mina bengithathe ilanga leli 1 le-leave le-off u-actor as if ifatolova noma 10 days itoba nemehluko. Ngivele kude la kwendawo le. Okay. Kwaba nje back and forth yena ne-evidence leader lapho lokuphikisana ngaloko, but igcine kuvunyelene ukuthi vele yena utoba lapha till kuze kube njalo. So bayambuda bathi uyamati uKat. Uthi hayi Kate ngiyamati, so bamtshela ukuthi akachaze ukuthi batelana kuphi, but abazange bacale ngendaba yakhe. Ngini bacala bakubude ukuthi wena ngwebani uyazichaza, ithini education what background yakho bese uyachaza. Naye uchazile-ke kwatholakala ukuthi sekuvela nema-course lamanye lesingakaseseva ngawo, but hey if athi umuntu yena ufundzele course leyo uyifundzela ngesimphikisi, sewachaza ukuthi hayi ngilala ngikhona ngekwesikhundla today because ngihambe ngema-ranks, ngizange nje ngijampe ngicale la wonke umuntu acala khona ngaze ngayofika la sengikhona khona namuhla. Manje ngoba umfati wakhe naKate Matala banesibongo lethu efananayo, bathi bambuta leyo kuthi ngabe bangibosesi nabhuti or kwenzakalani. Wathi lalelani la, mina ngeke ngize ngiyiphendule leyo, angeke ngiyiphendule. Wabe sebamtshela ukuthi sicela usilalele futhi usilalelisise kahle. La awukwetanga kutositshela ukuthi wena ngokhona ukuphendula. If into uthi ngawuyiphendule kumele usitshele ukuthi why ungakhona ukuyiphendula. Because vele bekabonakala yena semidlalweni. And lo mdlalo emakela kuwo akaboni ukuthi ku-serious ngakanani la kutele lapha. Okay, wathi nana angeke ngize ngiyiphendule vele, indlela angakayiphendulanga ukuthi sibahlobene or sibongo fanana or njani sisile emnyameni. Kate Matala nemntwana waSenona, umntwana kaSenona uThato baku-business wathi ama-business partner. Seba sinabambuta ngaleyo wathi umthala lo muntu una 33 years indoda angakhona nje ukuthi ayende emabhizinisi noma nabani lafuna yena, mina nako lokho asihlangani. Okay, bangayifosteli leyo bambuta, tata uyayathi Big 5? Uthi ya ngiyayati. Nako-ke phela sekulula indlebe ekucabanga ukuthi utawukhuluma ngale Big 5 leyo esicabanga yona. Wavele wangena eZoo wabala nedi i-Big 5 yase-crash. Siyabona ukuthi this guy uthi tshela ukuthi usile lesikhathi usimosha ngento lengekho. Ngoba yena makabuta lokhu uphendula lokwa and uphendula nge-anger ukuthi uyalwa. But okay, wena Kate umati nini? Wathi mina Kate ngicala kumbona emshadweni wami. Emshadweni wami beka-invite umfati wami, yabo nje story. Umfati wami lo munye umuntu njani bayamati kuKate. Wathi hawu kuye ngani wena ungathi ukuthi laba boyi-2 baku-business. Wathi hayi mina vele bengingadi bengingadi vele laba yi-2 bathi hlanganela bona beyenda amabhizinisi abo, mina bengekho. Mina ngathi uma Kate sekangivusela angitshela ukuthi uyi-business partner yemntwanami. So guys, kuningi lokulengako la. Kanti wayivele uma uyothola ubufakazi kungeyimina eveni emaphoyisa, so that labanye abantu batokhona kuthwala beva bofaka khona, because they don't take these things serious. Bona it's like basegamini basemdlalweni and lo mdlalo wabo umusha isikhathi. So guys, ibese iba njalo bamtshela ukuthi kusasa nge-28
wena ula. Sathi ukuthi makabuyela ngalo 28 uyofika athini ngoba yena ngithi hhayi ukubuyela into la angayifuni futhi into abangakayiplenelanga. So guys, you-see ukuthi u-Cat u-connected ngale ndlela yokuthi nebaphathi bema-Hawks banaye. Sho ukuthi leta tiyobisi leta nyamalala last year that 200 million something. Lo babe khona la kwatiko ngathi kusenona cause angeke kulahleke into la wena unemakhiya akhona. Qeda lapho uthi awadi, qeda lapho igama la-Cat liphole ukuvela. Phela it's like yena bekayeke ukufakaza nga-Cat, masingasho njalo. Yena bekayeke ukufakaza nga-Cat cause each and every statement, each and every line la afuna ukukhuluma ngayo u-Cat uyavela. So Cat uboshwe yedwa le mara ama-accomplice akhe agcwele. Uthi why bangabanjwa nathi asazi. Gezini, that's the end of our today's video. Please like, comment and subscribe. Ndonibona ku-video elandelayo. Bye.